Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin adumdumngeg karagiti drama mi nga una daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Nabagyo kanumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nanakurig. At sardinas yun dita. Adua. Angam na ipakpakaunakon ngemme na amin na nalakok. Ne, apay ngayon na. Ay kasyempre mo't isurot ko iti panawan. No ingi na da iti grocery apaggatangak, ingi na mo't Awan pa'y mo't damag ko ngayon nga to daman ti presyo. Ay naudi ka nga rodin iti damag. Awan pa'y talaga na. Nabit pa'y ngamin nga ingato da ti presyo. Oreda kayo, nabit pa'y mo't nga ingato yung ti presyo. Idila na panabulan. Na, apay nga isurunak. Siyak taglaklakaw, gumatgatang kalaang. What? Sige na. Ure ingi na yon, dalunat ti presyo. Hanggang ilis tayo pa lang Sos! Daytan ti bagbagak. Manipod ita. Awanan ti utang-utang. Kan minaaminan. Kasyan na kamimot ana bagyo na. Tawan trabaho, hindi panawan ti bagyo kan layos. Apektado kami. Awan trabaho, awan sweldo. In short, nabagyo kami. Kore siya mat. Nabagyo akmat. Agpapada tayo lang nga nabagyaw. Isuadiyo pagpambarday ta. Sana ya, nga isumat ti pambaryaw, no? Apay ang imina tila ko yaw, taan nabagyo kayaw. Nasa umon. Iso nga agawid ka no utang tigagaram, tadya ko nagpautang kunakmanan. Sa pejak pay nangan, taan nabagyo kami kat nga raw. Kat, umay mo alaan kanyak ti kanam. Umay ko utangan ti sardinas yaw. Di ka makawawat. Panawan ka man langan. Na, bastos mo tayo ta, bakit? Di ka pala maligos dita. Anay, nailigosak mo. Naligos ka no? Nagbirtudan, tidilak. Unay detan kaka. Nay, si kamo gayam lina. Anya gatangam. Kwanana. Ay amom lina. Imay ki din ni Wilson ditoy. Anya nga itimay na inaramid nana. O may ki di umut-utangan. Kapinautangan niyo kuman anana. Ngamin, awan tinasweldo na iti makabulan, tadi damot nagtrabaho. Ngamin, nagbagbagyo mo, nagsasaro na bagyo. Kaasimot nana. Ay kano kaya mo akad sikan timang pautang, tamasyan kamot kan ko ana. Tasyak kat pulusan, ajak ag pautang. Kan ngimina amin nalakaw. Ha? Kasta ka din, ana? Ay, wun kayam, anya gatangab. Utangag pala ang kumaan, ana, ta nabagyo kami nga may. Daytan tay kunak. Nabagyo akmat. Kay bagbagak ajak ag pautangan. Ta nabagyo akmat kunak manan. Agpapada tayo na bagyaw. Isungawan ti utang-utang. Apa hindi mo nabasa daytan dan di tarwar? Nagdakkel ta time paskil ko dita. Bawal utang. Awan lat konsiderasyon nyo mutan nana. Ay negosyo na ito. Sana charity center. Unay daytan kaka. Awan na dya bakit kureng. Isulat ti kureng nga amok na imot. Kan awanan ase. Oreng ata kidisem ti kikidisan na. Just aminan nga amok ako rin kat nakaparparabor na. Sang kay bagana mo ta nabagyo ka no? Nabagyo kan saan? Talaga adakas ti kababalin na. Kaslabim matungarod ti puso na tata. Kaslawan kayat na itipada na tao. Anya kasla. Talaga abim mataw ti puso na. Pusong bataw.
Awan rik na radya tao. Kwarta tinapatag kan kwa na. Kastan sa dagiti adda mabalin na. Medyo nalastog dra. Saan mo't kit di nga amin, tata? Ninana ko ring laang ti kasta. Uray po utam to'y sa aukli na. Addan tumat kasapulan na tipada na tao. Imposible adin tumaunat day ta klasit tao. Unay daytan kaka. Tilamasyan ka nagiti marigrigat. Saan lang arudan nga agpautang? Pangina pa ya, pangina tila ko na. Pudno ti kunayo, tata. Isupay ti reklamo amin dagiti kabaranggayan tayo. Binulan samot ton ngay panginan na tilako na mo. Jaske. Istak namot dagiti ala ko na, tanabayag mo't asan arimrimwar. Kaya't naasawan, presyo pala ide, dagiti daduma ala ko na. Nasa uyon, tata. Isungarod anagado ti agreklamo. Unay dayjayan bakit? Kuray, Kanya gatangam sinon. ikanak man iti asukar, kin kapay. Kanya pay. Sabaw na nabanglaw, kin sabaw na paralaba. Kanya pay. Noodles, kin look brine. Nay. Adun sa aki iditi kwartam apag grocerim kanyak Anya pay. Dua akor bep adilata. Natalang tadyak maawitan no aduunay. Ang mga no kasapulang pa'y titlog. Mga alakan iti may sa atre. Tapno adda abastom iti manungal daw. Sige, subjekto lang arudan dahil may sa atre nga itlog. Ayan na nagiti grocery. Yawat maam. Agore kamot ata kunta pa'y dito calculator. No mano dagiti inalam. Ito. Sabon, noodles, lukbere, corn beef. Ito, isadan to kay tituon na. Ito, ito. Daitan, sa nga ribu amen. Ala, sa riba. Kat nasurok la 300 na kita. Kat, tay tuon na ngay, nalipata maon. Apay, sa anak ngagplitay, ama pa ni Jay grocery. Kanjay bannog ko pa'y mo ngay, ama pa ni Jay. Kanjay lisensya mo ngay, anak ang inina. Tikita ko ngay. Time still mati pamayaamon kaka. Ay nasinaon, awan ti saan anangina itapanawon. Mudtoy ki din jay bayad mo. Ado pa'y taramidek. Ilistan pa lang, tabayana kinton biyernes. Anya, binanog na ko tangam malagayam. Apawan matam, basa man data nagdakila na kapaskil di taro artistor ka. Bawal utang, mutalang. Pagsasawan nakmut na nakaslas si katimang palpalamot kanya. Ay, dadaulam ti oras ko, sayangam ti oras ko. Ibabar kunto, pwede taropam na tilakom nga overprice ay. Gambar na baka, o na tat. Manong Wilson, nagbakasyon ka gayam dito Pilipinas. Ay nadakkel ka numot ti sweldo iti abroad manong. Basit larajay. Apagisula para kanya. Anya nga apag iso. Upat la taon tinapalabas ka nakagatang kan iti nginginaan alugan mo. Kada appliances mo. Kunay na nagdakkel ka nagpintasan ti balay mo manong. Basit lareta? Unay mo tabasiton. Nagbanang kan. Ninana ko ring ati baknang. Dayjay mo tabakat. Diyos na ti kwartana. Uray matay amin na karuba na kadi na kayat atulungan. Apay di pa'y nagbalay, ninana ko rin. Ay namanong, intulang nan ti kinaimot na. Uray agloa ka iti darang agpakaasikin kwa na, awan rik nana. Uray detan kaka, madi ati kasta. Ti kwarta kat aglabas iti ima ti tao. Kan ti biyag kat kaslapilid. Di na maamiris dagita. Nakulaapan dagiti matanay ti pasig a kwarta kun kinabaknang.
Tirik na kat saanan abo makat kan matay. Apay mo takas taninana ko rin. Un nga rod, awan makasidag kan kwa na karuba. Ultimo pada na abak nang kakasla kagura na. Amin na tao kagura na. Saan na kaya at nga da ka kompetensya na, dahita ti husto. Ita, saan na kan ang maartapan Manong Wilson? Nang runa kat, saan ka pa'y maglagayam nga agfurgod? Saan pa'y? Mangurnungak pa iti pagkasarmi iti kaayan-ayat ko. Ayun gayam Manong, damag ko ka ba nang mulaang ti asawaam? Un nga raw, isa mabainak mat kan kwa na. Nang runa kat nakasingsingpot abak nang. Ay, manmano ti kasta Manong, isuan naggasat ka. Sana all. Una daytan ka. Di kanto kumamot agbaliw Manong Wilson. Di mo tultuladan ni bakit kuring. Saan? Apay katatulada kung tidakas. Agbalinak kit di amodilo ti kinaimbag Ipakita kanina na ko rin noan niya kinaimbag. Tulungak, dagiti kalugaran tayo nga kasapulan. Ay na, nagsaya aton dagita akapanunutam Manong. Sana all ko na manan. Una detan ka. Lina, balasang kaw. Itay limbabasak ditay store ni bakit kuring. Ada nangig kong agas asaw. Istulakit di tinangagyo tata. Tawam mo't kabalay na. Ay wala niya. Pinagdalaw na amin akabalay na. Kay supay ka no tipakan na kadakwada. Ay una yun. Ita, no agsakit, asino pa yan ngay timang tulong kan kwa na. Kas ita, kas lama siya nakpay anakangag iti asog na. Ala, intay man kita ang tata. Ang mga nagkasapulan nagpaiso iti tulong, kaasimat. Unay daytan ka. Maamiris na ngatan, ti kinapatag ti dakadwa na. Wala. Sige, mapantakitaan kung tulungan ta kaasimay. Nudakas timpakpakita na kada tayo. Saan tayo atuladan dayta? Unay daytan ka. Gusto pala dya atap may ngagsakit ka kuring. Uwan nga rod, sinon, marigatan akon. Ipanda kay di ospital nana. Inawagak ni Manong Wilson. Ta isumutad dalugan na dito asidag tayo. Matayaksan. Talaga amatay ka, no isot pampanunutam. Kabaalam na ita. Ijak ka ba ulanon? Saan ka amat-matay, tanay? Awan mang tawid iti kinabak ng mau. Naibus pa'y ki din Tanapan aminan iti ag-agas ko. Kan kapapadoktor iti private. Ay na, agkapso taklao na yan. Talaga nga ipatay kunda ito'y. Di ka ngamin sumanaon, tapno mayinanam. Anda ditan ni Wilson, kung nagitidagduma ka aruba tayaw nga umarayat kin ka. Uray daytan ka. Nakapuot ka magkaya man kuring. Na iturog mo itay. Pumustakan diti ospital. Adamot talon nga aldaw mo ditawi. Kaasi ti Diyos akat pimig sa akon. Katay na, agyaman akada kayo akarubak. No awan kayo, awanak mo't kuman. Nakaimbag kayo kakabsat. Talaga akasta, tagakaruba, agtitinlulaw. Pudno ti ko na ni tata sinon nana. Kinapudno na, nagapumutin dito'y dagitidaduma karuba tayo. Kat nang yigday ti prutas, kandaduma pa'y amakmakan. Iso anapun nun day ta pagikan ti gamit yun eh. Ay unay daytan, akin na imbagyo kanyak. Aglap-lapusanan akin na imbag. Mababainak una yun kada kayo amin. Di mon panunutan na ita. Tinapatag kat nakitam, kat naamiris mo ti may sabanag.
Asaan nga agbyag ti tao nga isuna di ti lubaw. Luman is an island ako nada. Wen nga rod, pudno day ta. Manyat nang rugyan ti sakit mo ay ang amay. Kano idinagbagyo manen ka na bagyo ak. Awam mo may timulong kanyak. Naop-operak iti todo. Natudtuduanak anang istimar iti nalayos abalay ko. Wain, amo milay jay. Napasaktam ngamin ti adu at tao. Iso di na kakayat nga sitgan. Wen nga rod, naamiris ko mo dayday. Iso saan ako na nang luklukat iti store ko. Taawan pa iki din ti umay gumatang. Wen ata overpricing ka mat. Wen, aklunot day ta. Napanunot ko amin dagita nagbiddo tak. Iso nga amin nga umay mang pasyar kanyak dito ospital ko talaga nga agkidawak kadakwada iti pamakawan. Dayta tinapatag ko rin. Ti panangaklaw ni ti nagbiddo ta. Kan panagkiddaw mo iti pamakawan. Wen nga road, kabsat, nakaimimbag kayo akaruba. Da kayo tinang tulong kanya ka makaamiris. Kanagbalinan anaimbag akas kada kayo. Ay kat nasaya at launa itapno maparagsak tayo mat tinamarswa. Kat no maparagsak tayo tinamarswa, dakil mo itabindisyaw ti ipaay na kadatayaw. Unay daytan kaka. Kasta ti agkakaruba, agtitinulong saan kat nga agbibinalos. Taawan na imbag nga ipaay ti binalos. Pakitan tayo latay ti kinaimbag ti tao adakes. Taday tanto ti pagpampanunutan na. Akas kanyen na nakuring. Nakaamiris ken nagbalinan anaimbag akaroba. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Nabagyo kanumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.